Ukungwiri wa itua ria mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ria gucoka ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance utafanĩirio kiharo-ini gia Vision Mukuru kwa Rubeni gicigo-ini kia ũmbunge kia Embakasi ya Mũhuro kiria gikoragwo kiri gitugi kia Wiper muciĩ-ini munene. Timu ya Azimio sasa imekuwa full team. Tuko tayari sasa kwenda kupigana na wale timu ya Kenya Kwisha. Tutacheza na wao. Itakuwa ile michuano ambayo tutacheza haijaonekana katika Kenya hii. Kama umemwona Kalonzo na Raila wamerudiana, mjue mambo ya tarehe 9 mwezi wa 8 imekamilika. Sasa tuko njia moja ya kwenda tutengeneza ile serikali tulitengeneza 2002 na tukasema we are unbogable. Kama Ukambani iko, Wabaluya iko, kwa Wajaluo, wa Masai, Northeastern, ile imebakia kidogo ni hapa tu Mount Kenya. Kweli urongo? Na hiyo itakuwa mteremuko, Mungu mbele. Utongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance utugiritie Kalonzo ukiuga ati kuiga mito yake mohohio githurano-ini twerekeire ni kwihotha matakahuthia makiria mangikahotana. Leo tumeona mwanaume ambaye amepunguza matarajio zake kwa sababu ya wananchi wa Kenya, na hiyo mwanaume ni Kalonzo Musyoka. Mimi ninataka kutoa shukrani sana kwa Kalonzo Musyoka kwa kutuletea kura milioni 2 na zaidi ya Wakamba. Baba alikuwa ashinde saa 2 asubuhi na bwana Musyoka ameingia sasa, hata kuwe sworn in leo. Wangapi wanasema IBC wachana na hiyo babu? Jeshi ya baba! Urito wa Kalonzo Musyoka ũteti-inĩ ukoragwo rũrĩrĩ-inĩ rwa Ikamba rũrĩa rũkoragwo kwa ũingĩ kaunti-inĩ cia Machakos, Kitui na Makueni iria ciĩkura milioni 1,700 no rũnyagĩte makĩria Nairobi na Gĩcũa-inĩ na rũturanĩirwo hamwe rwĩ makĩria ma kura milioni 3. Mũrirũkia wa tigiti wa ngwatanĩro ĩno Raila Odinga augĩte atĩ tondũ timu yao rĩu nĩ njihũru, kĩbarũa kĩagĩrĩire kũhũthĩra mĩeri 2 na kuna ĩrĩa ĩtigarĩte mbere ya gĩthurano kĩnene kũiguithia a Kenya itũmi cia kuga atĩ nĩwe mwagĩrĩru gũtigĩrwo wathani nĩ President Uhuru Kenyatta. Tumesema tunaleta kitu inaitwa recognition of prior learning, utambulisho ya ujuzi. Hata kama wewe hukusoma, wewe huna shahada ya masomo, utapewa shahada ya ujuzi ya kazi yako. Wakiwa wamechikana na Kalonzo Musyoka, Martha Wangare Karua, kina Kanini Kega, tarehe 9 mtu wa Sugoi ataenda wapi? Nyumbani. Na mheshimiwa Kalonzo, asante sana. Sisi kama askari wako tumekusikia na tumetia amri. Kalonzo Musyoka ngwatanĩro-inĩ ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance nĩ ũndũ ũmwe, no atongoria a gĩtarũ kĩa irathĩro rĩa bũrũri maroiga atĩ nĩ ũndũ ũhũthahũthĩtie mũbango wa kũgitĩra kura cia Ikamba-inĩ akĩhũthĩra ũritũ wake. Ngĩribotera Inooro TV kuma gĩcagi-inĩ kĩa Mũkuru kwa Rubeni kaunti-inĩ ya Nairobi. Jekagwo Waweru wa Nyambura.